với nia hianin LADC chairman som tak pu VL mua kan hne na tanga sokos notice ka mu tak awangin za tak chungin chan na ka pe a hemi chung chang hi tun lai kan ram mi puite ti po atam hle in ka ria ani chu wangin press kal tlangin kan ram mi puite hne na thil ni phung chiang tak han puan chua press conference ko win thil dik ani na dik tak han soilan kha a tha in ka ria a voin nia hetiang hian kun kan lo nei ta hi alo mom hle in ka ria ani India rama hian 6 schedule huaya Atonma District Council som pe kan ni a chung te chu Notice India chunga omvekte kan ni a hemi ba ka hian state danga hianin District Council engmazat te po din ani a Atonma District Council te hi namnu fual minority an mania ro in railway theina tura nam in obbe na le in simral na laka kan him theina turin 6 schedule noya Indian Constitution chunga duan kan ni a ADC Autonomous District Council te tan chuan in 6 schedule hi Constitution of India noya 6 schedule hi kan Bible tuk zet maya poimo ani wangin kan phak tokin kan hanzir chiang ve a 6 schedule noya ve lo te ai chuanin a hriat po kan ria in kan in ria ani sokos notice hi nisom ni June sang ni som ni pathuma khan ka mu a in chan na hun tur kha last day ta kan ni som ni le paruk June sang ni pathum khan ni a hun kha atep ter hle meya thil rang kan lo boy ve bok nen in akara Saturday le Sunday lo tla ve le se bok nen kan chairman te na pokalin hun min pot sei sakturin ka nge na anni poin adika lom ti in hun po sei te po kha ka deal na te po kha ka han te luta min pom saka amai ro chu kan chairman te thu nei na ani rualin aizo lama tu na kan ruling MNF party a legal advisor te le kan chief minister te ronin thil kha ta le kha te pon han thena amai ro chu van doi thlak takin atiang kha chu extend angai lo ti mai ro u ti kha tongkam khanin kan han ria anuwa chuanin hun han extend te po kha phal sak le kan be se anga hun tamjok te hanin pek kan lo be se lai khan tu te emoni tongkam ni khat lek awang khanin khatiang kha pek le lo kan ni ti te po kha voin ya hian kan soilang duwa tin he sokos notice chung chang hi kan lai Autonomous District Council hian ala thleng ngai lo wing ka ria in voin ya hian he thil hi lai Autonomous District Council le kan lai rama history reng to tur ani in ka ria tin kan chairman zom tak puvial mua ka hi mi thatak mirin tak le paril ru thatak ani ama du thu sam chuan he sokos notice hi min pe ka ring lova nimasala norna higher authority lamatangin norna na satak atona wangin til hloting nge sokos notice min pel lo thei lo din huna din wanga min pe ni in India hian ka ria ani Indian Constitution 10th schedule noya hianin MP le MLA te disqualified theina dan article zale pani clause 2 le za sampua pakhat clause 2 da in oma 6 schedule para 2 clause 6A Constitution of India para 16 na District Council hun pa ngai top ma council thia dissolve ani lo chuan District Council member than chua te chu kumnga chunga tan than anni ti in asiaka heta hianin member te disqualified na dan asiak lo ani amaro chu the Lai Autonomous District Council CCB rules chuan 10 schedule noya disqualification rules atar lan zu yin MDC te disqualified theina dan siam ani awam ve hemi mang hian ka chunga hianin disciplinary action lak tumna alo omta hi koi ka ti hle mai 10 schedule
danina tarlan te hi 6th schedule Indian Constitution huaya man ve thei anilo ti voinia hian ka soidua LADC CCB rules member te ban theina dan an siam ve hi Guwahati High Court chuan null and void ti in judgment alo siam to hemi hi Meghalaya ADC area le CADC Mizoram chunga khanin hetiang thil alo thlen to wang hian members 10 hedan hi challenge in High Court angkala chuda chuan High Court hianin ekandan siam hi null and void ti in min lo da sak to alo pe to ani aum zia chu member te disqualified theina dan hi 6th schedule nuaya ADC te hian tun din huna chuan kan mang ve theilo kan siam ve theilo ti na ani ber ani hetiang hi ni masela LADC kan CCB rules te za kati pathian in nam du fuale re thei jok te ke mani ro kan in rol ve rel ve theina tur ADC min pe hi hlu kati chu wangin kan chairman zom tak ina sokos notice min pek po za takin ka chang ta ani disqualified chungchanga hian High Court judgment tam tak mu tur chung High Court judgment kan en po in member ni na atanga bante High Court an zual ko na nelo an la nelo ani chu wangin kema chungchanga po hian independent MDC ni maila eng political party po tum khat voi khat support na pe thei ti kan CCB rules tarlan ani wangin ZPM party ka support na ziakin Lai Autonomous District Council chairman zaom takne na date ni somthum me sang ni somni pathum khan ka submit to heta hian thil ti swal member atanga ban theina khopa swal ti in ka in fellow ani chu wangin sokos notice min pek na chungchanga hian kan ramle mi puiten min riat sakata na ka du chu ke Dr. Lorraine Lalpek liana chinza Chan Mari constituency atanga MDC nilai mekhian district council member kanina atanga ban theina khop swal dan po chiat na kan nei in ka thelo ani kan ramle kan namro rel na zaom taki dan mu mal lo tak manga ti borban ka phal lova ati borbang tu ni ai chuan vonghim tu ni zel katum ani kan ram mi puite kan ma loka MLA in than lo tura hian kema chungchanga thapang lo tur le indu sakna ataka lan tir zel turin tangen chewa digna le rin omna nen pathian ring thlat chungin in ma ka ding zel don ani ti an soidu ani kalome